Fe yanko atoye bantem no emu yekwa kwagidem wo Golden Star Wassa mine Ben society hono na enche bia na betu adwase nkrofo bi omye galamse foko bo wura hono mo mentime ho ase twetwe agya to ahyan ne agapade ahodo mu ma ne sei enipa makoma kwaduonum ba kwa mpanimfo susu se wonim sa ne bonefo se mi ho bie no sese court no akwase tena hyese wonkonkwa twira ban kukum na watwemienu na mpanimfo a wo mo ye nhwehwemu no emfa sa na watwemienu no enwi ohwehwemu no ansa na wasaba Abra wonum eko asemdibia no ena police prosecutor superintendent Juliana Iseldazi ede adesrede eto court no animu se wansan ema wonum na watwemienu enka ho se ne ebe ya nhwehwemu a wo ye afa ne nam so a se nipa bonifu yi ekotwa agya to Golden Star Wassa mine mu no obetimi aye nhwehwemu no ase ne nyina mu no lawyer Bright Bading ene lawyer Jacob Akwa Samson wonum eye enipa wotwe abo wonum sobo a lawyer fuyi ade adesrede to court n'animu se wonma sa nipa wotwe bail esan se sobo a wode abo wonum no wo ho kwan senka otumi enya bail onenti no se ye ya wode wonum ahya police for kukum na yade se wotiti a wonum fa ahodie so nanso PM awotena adwamu Isaac Osei Asare ehye se wansan fa wonum enkwahya police for kukum na oforisi oboso mede to sudu 9 afimpinu ene adunum yensemu no wansan fa wonum emegina asɛmdibia na fe sabe one ho nsensem no wonhwe bibia ebekwa akuzi Gerard Boachi group head and corporate affairs manager ewo Golden Star Wassa mine abra court no edina setena bawiye no wode nsɛm bi to yamane boni anim. Well, so na use word na use in proceedings so yen kwa asɛm no inti apostle no pere wo chere wona wozi kanche hono wa cheche kwambi ma onam hondo ma wasanchi bi kan inti wo pejage ne chewa de anka obeyiri wo ba mokwan na woni hona akasa wi na mi so be ya hona wo ho nyimi bi intimi ja hona wo na aka wa charge ne mi ji de ne kondanyen nkofu hon fon hu zi be chire hon ze na ninya ache de se wanye na obo wrong charge na dem charge so ano so onwuzina na wotieti de no nti tede me charge ni ken o hie de obo member na wahwe nti wa mehen de 14 nanka oba okudu wono na post for why won hwemu ewie na iho na odo wo charge won wa charge won na odo wo ja won so we ja